Qur'aanni jechuun salaamin yastamaaran Qur'aanni. Jawaar Mahammad gaafa ati tuqamtees nu dhukkuba. Ammoo gaafa Qur'aanni tuqame daran nu dhukkuba. Jawaar Mahammad jihaadaawii harakaat kaasuu deema yoo kan siin ja'an taate osoo ati hin kaafne ana kakaasu jihaadaawii harakaat. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan. قبل أن نبدأ وصوه نيجا اللي درا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي رت صلوات أبو سا أرانتنا ونين دبت شو فيه ونين الراحة سود فيه واه قرآني جبت شوتي قرآني مجالا أروميا خيستي أداما خيستي مسجد سيناني ديغني قرآن جبني إسلام جرا جبون كن maal itti barbaadaniiti. Qur'aana gubuu jechuun dura dursoo hoggaan isinii himu nuti nu tuffachuudha. Nuti nu gubuudha. Qur'aanni anaaf atiifis hafuura yoonii fi oromummaan dhiiga kan nu taatu taate. Oromummaan yoo kan dhiiga nuuf taatu taate qur'aanni nutiif hafuuraa fi lubbuudha. Daqiiqaa takka fakka qur'aanni keenya tuqamu hin barbaannu. Haasawni keenya katti aanu du'a Jawaar Mahammad eenyutu booda jira. Eenyu kan Jawaar Mahammad akka ajjeefamu godhe waan je'u irraa hin ifaa fi ifatti haasa'u deema. Wuddahat wandimmochee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baallachuubat boota salaamee idraasaachu. قرآن مسجد لمن تفرس لمن قرآنات شنتك أتأله مانو ياك أتألو مانو مسجد يفرسو ولتنيا مرجاتشن جوار محمد لما قدل يا سبو وينم يا متاتشو ማን ነው? ሙሉ መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው ኦበሌየን ቁርአን ጉቡ ጀቹን አናፊ አቲ ጉቡ ጀቹን መስጊድ ዲጉ ጀቹን አናፊ አቲ ዲጉ ጀቹን ረቢን ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ኢሳ ኸይሰተ ጋዱበቱ ከነጃ ኢና ነሕኑ ነዘልና الذክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን ኑቱ ቁርአን ከነቡሴ ኑቲ warri qur'aana kanaas tiisee eeguu jira. Qur'aana eeguu jechuun akkami? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaan qur'aana naatu eeggata jiru. Akka harfiileen isaa hin harrafamne yookaan hin jijjiiramnedha. Qur'aana waraqaarra jiru kana yoonii fi kan guban taate qur'aanni sammuu nama meeqaa keessa jira. Qur'aanni onnee teenya keessa jira. Hin badu. Walaakin arraan tana qur'aana gubuu jechuun maal jechuudha? Anaa fi ati nu tuffachuu jechuudha. Wallaahi wabillaahi yoonii fi dubbiin tun ifaa fi ifatti Abiyyi Ahmad gabbihee warra qur'aana gubee kana aboo hoggaa amantiidhaan nu dhufan nuti gosummaa fi sabummaa fi hundachi keenya ni hafti. Hoggaa amantiidhaan nu dhufan Jawaar Mahammad ni hafa. Sigalee yoonii fi Abiyyi Ahmad waan tanarraa gabbihee ummata qur'aana keenya gubee masgiida keenya gubee kana seera jalatti nuuf hin dhiyeessine qabbanaa'uun hin jirtu. Itoophiyaan Suuriyaa taatee hafte. Itoophiyaan Suuriyaa taateetti hafte ni diigamti. Yoomiyyuu tanarratti waliin gallu Dr. Abiy Ahmed irra deebi'eetiin siima. Nuti wanni biyya namaa teenyee fi biyya namaa keessatti namaa gattaanee jiraannuuf hin jiru. Biyya qabna lafa qabna. Biyya teenya keessatti gallee amantii teenyaas qabachiifnee saba keenyaas qabachiisuu hin wallaalle. Duba gartee dhaamsiniinan Dr. Abiy Ahmediif asirraan dabarsuu barbaadu yoo kan jiraatu ta'e eenyu warri qur'aana gube kun warra qur'aana gube qofaa miti eenyu warri mataskaana gube eenyu warri baayibil gube eenyu warri masgiida diige eenyu warri beeta kiristiyaana diige lachuu mootummaa jalatti nu dhiyaachuu qaban nuti amantii hundaaf kabajaa qabna
Itoophiyaa jechuun anaaf aniin guutuun nagartu kun Itoophiyaadha. Si galee Itoophiyaa keessaa Oromiyaadha. Oromiyaan lafa Itoophiyaa keessa jiraattu irraa takka. Itoophiyaadha jechuun biyya sabaa fi sablammoonni keessatti jiraatan. Itoophiyaadha jechuun biyya gartee amantii hedduu if keessa dandeessee jiraachaa jirtu. ኢትዮጵያ ማለት የብሔር ብሔረሰቦች መሬት ናት። የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። የብዙ እምነት ሀገር ናት። ተቻችለን የምንኖርባት ሀገር ናት። ቁርአንን ያቃጠለው መስጊድን ያፈረሰው በህግ ካልተያዘልን እምናደርገው እናውቃለን። ቤተ ክርስቲያንን ያቃጠለው መጽሐፍ ቅዱስን ያቃጠለው በህግ ተቀርቦ ካልተቀጣለን በስተቀር ኢትዮጵያ ሰላም ሆና አትኖርም። ኢትዮጵያ ሰላም ሆና አትኖርም። ነግሬሃለሁ አብይ። እኔ ሙስሊም ነኝ። የክርስቲያን ወንድሞቼ አሉ። ዛሬ ኡስታዝ ሐምዛ መስጊዱ ስለተፈረሰ ቁርአኑ ስለተቃጠለ የሚፈልገውን ነገር ፌስቡክ ላይ ወይንም ዩቲዩብ ላይ ወጥቶ እንደፈለገ እየተናደደ ለማስተላለፍ አስቧል። የምባልበት ጊዜ አይደለም። ለቁርአንም ለመጽሐፍ ቅዱስም ለቤተ ክርስቲያንም ለመስጊድም እናገራለሁ። እኔ ሙስሊም ነኝ። በኢየሱስ በዒሳ ዓለይሂ ሰላም አምናለሁ። ዒሳ ማለት ለኔ ነብይ ማለት ነው። ዒሳ ማለት ህይወቴ ማለት ነው። ደግሜ ደጋግሜ ነግረሃለሁ። መቼም ልታጣሉን ልታስበሉን የምትሞክሩት ሰዎች እኛ እርስ በርስ አንበላላም። ሙስሊምና ክርስቲያን ተቻችሎ የምንኖርባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ዶክተር አብይ እነዚህ ሰዎች ቁርአንን ያቃጠሉት፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያቃጠሉት፣ መስጊድን ያፈረሱት፣ ቤተ ክርስቲያንን ያፈረሱት በህግ ተቀርቦ ካልተቀጡልን በስተቀር የሚመጣው ነገር እናየዋለን። ኢትዮጵያ ምን እንደምትሆን እናየዋለን። ኦበሌየን ዳምሳ ኸናን አብይፍ ደበርሱ በርባዴ ውደት ወንድሞቼ አማርኛ የምትናገሩት ይህንን መልእክት ለአብይ አደርሱልኝ። እባካችሁ ለአብይ አደርሱልኝ። እኔ እኮ ሀገር አለኝ፣ የምኮራበት ሀገር አለኝ፣ የነጃሺ ሀገር አለኝ። አንተ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ ለሰሓቦቹ? ያኔ ከመካ ሲሰደዱ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ። እዛ ዓድል መልክ አለ፣ ዓድል ዳኛ አለ፣ ዓድል መሪ አለ። ዓድል ማለት አማርኛ ትንሽ እንትን ስለመል ይቅርታ አድርጉልኝ። ዓድል ማለት ትክክለኛ መሪ፣ ሐቀኛ መሪ ማን ነበር? እሱ ነጃሺ ረዲየላሁ ዐንሁ። ስራቸው አላህ ይውደድላቸውና አብይ ደግሞ ዛሬ እኔ እንዳሰብኩት አይደለህም፣ እንደ ነጃሺ ትሆናለህ ብዬ ጠበቅኩ። ግን አልሆንክም። ለምን እንደሆነ እኔ እንጃ። አስታራቂ ተብለህ እየተጠራህ ነው። የፍቅር ፕሬዝዳንት ተብለህ እየተጠራህ ነው አብይ።
ዛሬ ደግሞ አንተ የምትሰራው ነገር አስጠላኝ፣ ጭራሽ አስጠላኝ። እንዴ ሀገርህን አታስታርቅም? ሀገርህን ሰላም አታደርጋትም? ሰው መጀመሪያ ቤቱን አስተካክሎ ወደ ውጪ ይወጣል። ቤትን ካልታስተካከልክ ከሀገርህ ቆሻሻ ካልጸዳ እነዚህ ቆሻሻዎች ቁርአንን የሚያቃጥሉት፣ ቤተ ክርስቲያንን የሚያፈርሱት፣ መስጊድን የሚያፈርሱት፣ ባይብልን የሚያቃጥሉት ካልተያዘልን በስተቀር ደግሜ ደጋግሜ ነግርሃለሁ አቢ ኢትዮጵያ ሱሪያ ሆና ትቀራለች። መቼም ሰላም አትሆንም። ፈርተን አይደለም ከሀገራችን የወጣ ነው። ንብረታችን ተዘርፎ ቤታችን ተፈርሶ ብዙ ጭቆና ስለተደረገብን እንጂ ፈርተን ወህንም መስራት አቅቶን አይደለም ከሀገር የወጣ ነው። መስራትም እናውቀዋለን። ሀገራችንን ማሳመር እናውቀዋለን። ግን ነገሩ እስኪመቻችልን ድረስ የሰው ሀገር ተቀምጠን ከዛ በኋላ ወደ ሀገራችን መመለስ ነው ምኞታችን። ግን ዛሬ በቁርአኔ ከመጣችሁት በመስጊዴ ከመጣችሁት እነዛ መስጊድን ያፈረሱት ወደ ሀገር ተመልሼ ስጋቸውን ቆራርጬ በላለሁ። አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ነግርሃለሁ። የኢትዮጵያ ሰላም የምትፈልጋት ከሆነ ዶክተር አብይ ይህንን መልእክት አደርሱልኝ ለዶክተር አብይ። የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ደህንነት የምትፈልጋት ከሆነ እነዚህ በእምነታችን የመጡት ካልተያዘልን በስተቀር የሚመጣው ነገር እናየዋለን። እባካችሁ ይህንን መልእክት ለአብይ አደርሱልኝ እና ኦበሌየን ወኒ ቢራ ተኒነን ዱበቹ ፈዴ ዶክተር አብይ አህመድ ጀቸ ኢኒ ዱበቴ ደበርሲ ቶኮቱ ጅራ ጀቸ ኢኒ ዱበቴ ከና ሜ አና ወጅላላ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆናችሁ የሚዲያ ባለቤቶች፣ የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ስትፈልጉና ሰላም ሲሆን እዚህ ተጫውታችሁ እኛ ችግር ውስጥ ስንገባ ጥላችሁ የምትሄዱበት ሀገር ያላችሁ ሰዎች ትዕግስት እያደረግን ያለነው አውዱን ለማስፋት ነው። በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ሕልውና ላይ ከመጣ አማርኛ ብትናገሩም ኦሮምኛ ብትናገሩም እርምጃ መውሰዳችንን የማይቀር መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። ሁለት ቤት መጫወት አይቻልም ማለት ነው። እኛ የምንሄድበት ሀገር የለንም። ሀገራችን ይሄ ስለሆነ ጀችኹን ኤኙፍ ዴማ ኤኙ ባና ወሬ አፋን ቢራ አፋን አማራቴስ ዱበተን አፋን ሚዲያ ቀብደን ወጋጁ ኤኝ ሀገርቴ ፓስፖርት ብዬ ቢራ ቀብደን ወጋ ፌተን ኑራ ባተን ወጋጁ ከነ ኤኙ ባና ጃዋር መሐመድ ባና አኔ ተራ ዱራ ዶክተር አብይ ዋና ከና ደለጋ ጀኤ ህያን ገሩ አሞ ኦዞ ኢንሌን ደለጉ ባቴ ኦዞ ኢንሌን ጎዱ ባቴ ዋንተና ነምኒ ዱባ ጅሩ ዶክተር አብይ አህመድ ነምኒ ዋን ከነ ደለገ ዶክተር አብይ አህመድ ኤኙ ወሪ ገርቴ ወታደራ ጃዋር መሐመድ ኤጋ ቱሬ መና ገርቴ ዴማ ጃአኒ ኢትቢልቢለን hoggani fi garte wata ittibil bilan mena wajji daga ifadda eyyen kan kenya marate eyyen ay katana gani
bahuu hin dandeenyu halkan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromooti ijji keenya isa ijji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee wareegama kennine wareegamnee darbina malee sadiisnee bahuu hin dandeenyu yeroo kana. Hello, Commander. Hello? Abe, isheen ngadee. Kanaafuu bahuu hin dandeenyu, Commander. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu bahuu hin dandeenyu hin baanu aarsaa kaffalamuu qabus immoo asumatti kaffalla jennee walii galleerra Commander. Maali kun bakka aarsaa maaltu geesse? Lakki halkan kanaan baa jechuun maal jechuudha Commander? Qaama keenya taaneen numa taaneen numaan akkasitti innaa wanti hundi godhamu maal fakkaata? Isinumattuu maal fakkaata Commander? Akkam? Kanaaf iyyuu bahuu hin dandeenyu galatooma. Amma bahuu hin dandeenyu jenneerra Commander. Yoon baatarree? Yoo barbaachisaa ta'e yeroo namni nama biraa ramaddanii fi nama biraa yoo hojiidhaaf barbaadamtu jettan nama biraa ramaddanii fi yoo ta'e malee hin baanu. Limmaan sunuun amanamaa Commander akkam jetta? Mormii kana maaliif dhaqna? Mormii kana maaliif dhaqna? Mormiidhaa miti bar Commander kun seera biyyattiin ittiin bultu. Koi Commander amma waliin morminoodha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa onu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti? Hin buuftanii mi? Kan buusuuf hin jira? Kan hin buusuuf jira. Bakka Aga immoo nama bakka buuftaniinu alaafitan akka nu fiddaniin ministeera bira akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan? Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni seera qaba Commander. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baanu. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii mi waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu ta'e halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Nu fudhata. Akkami fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatu sun beekamuu qaba. Amma kun bar dubbii dhugaa irra wal mormaa irra Commander nuti fudhataa osoo hin taane jechuun baasii hin jennee miti. eenyutu bakka bu'aa jennee baramma abbaa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof security'n biraa jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti. Akkoo qaama mootummaatu dhimma kun Commander yani osoo kaddu'e boolla ol baheeti alaafinna tana kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelcha keessanis ni fudhas ni hordofas security man tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Animo bineensa jedhan nama gateen ba'u hindu amalee asitti bineensa jedhan nama gateen ba'u. Ajaja seeraan nadhu fen fudhaan ajaja oomin fudhedha ajaja karaa seeraatiin ni fudha har'a dhiisii borus. Ash. Kana caalaa wal kadhachuun hin jiru. Ambee jedhe Commander kadhaaf na kadhadhaa jedhaan jiru beekan ammallee. Kun seeraan haa deemnu akkuma tanaan dura dalagaa turtanii naa dalagaa ulfaana haa dalagnu ammas. Koppa eenyuun bakka buusee ba'a. nuti ni ajajamnee siin jaan eenyu ka ajaje ka isaanii ol jiru eenyu Dr. Abiy Ahmad hoggaanii fi wanni kun Jawaar Mohammad irratti geggeeffamu eessa jira biyya keessa hin turre maaliif karaa biyya alaa deemuun isa barbaachise maaliif waan kana shirqoola kana kaayee karaa biyya alaa deemuun isa barbaachise guutumatti maaliif barbaachise maal waan ta'eef shirqoola kana kaa'uun maaliif isa feesise
tuni ifaan ifatti akka gartee Dr. Abiy Ahmad waan kana irratti geggeessee shakkii takka malee ifa baateetii jirti jechuudha. Akka hoggaanii fi gartee Jawaar Mahammad sareen itti seentee isa nyaatte bara inni asin turre gizee san inni nuun ajajne jedhanii fi biyya gadhiisee deeme taa akkanaa qabe. Tan lammadaati. Jawaar Mahammad tuqamuun Oromoon guutuun tuqamuu jechuudha. Amma asirra deddeebi'ee wanni garaa hoona gubaana nyaataa yaa Oromoo, yaa qeerroo, yaa warra gartee amantii Islaamaa qabna jettan gaafa Jawaar Mahammad tuqame akkasin lafaa kaatanii galgala guutuu ija banaa bultan. Ta'aa bultan gaafa quraanni tuqame hoo maaltu dubbachuu isin kute? Dachiin garagaluu qabdi. Samiin garagaluu qabdi. Quraanni tuqame wali baxamuu qabdi. Si galee quraanni tuqamee dachiif samiin wali garagaluu qabdi. Oromoo tuffachuu jechuudha. Keessaafuu magaalaa Oromiyaa Adaamaa keessatti quraana seenanii masgiida keessatti gubanii masgiida diiguun san maal jechuudha? Tuffii tana alaatii hafe. Rakkina kana alaatii hafe. Ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi kana jaa. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به الآخرين. ربين قرآن خناني أمة تكو الخاصة تكو مو قدي بساجا ورى قرآن سنين قدي بؤوته الآن إفرا شك. أبو هاي هقم تكا تفتم هقم تكا قبمني هاي بيبر خيست لأني لفين تنيا abbootiin teenyaa fi abaabuun teenya keessa guddatte keessatti hoggaa masgiida nu seenanii qur'aana guban maal jechuudha? Tuffii tana alaati hafe meelaale qur'aana kan akkatti guban meelaale masgiida kan akkatti diigan masgiida diiguu jechuun anaa fi ati diiguudha. Qur'aana gubu jechuun anaa fi ati gubuudha. Siifiin hima irra deddeebi'ee yoo kan na dhageessu taate qeerroo warri gartee islaama taatan qur'aanni gubamuu kanaaf yoo hin quuqamne taatan guyyaa boruu waan rabbiin jettan as kaayyadda. Qur'aanni gubamuu kanaaf yoo hin quuqamne taatan guyyaa boruu waan rabbiin jettan as kaayyadda. Aboo qur'aanni ka ustaazotaa qofaa miti. Qur'aanni ka sheekotaa qofaa miti. Qur'aanni khiyyaa fi keeti ka islaama hundaati. Hay. Aboo arra gartee gaafa Jawaar Mahammad du'uudhaaf dhiyaate kana namuu profaayila irraa Jawaar Mahammad qaba. Qur'aanni gubachuun eessa kute? Wanni kun akkamiin nu yaachisuu dhabe? Akkamiin keessa gabbuunee yaaduu dhabne? Akkamitti Jawaar Mahammadiif hirriiba dhabnee Qur'aanaaf hirriibni nu qaba? Billaahi alaykum aboo rabbi sodaadha, khaaliqa sodaadha. Namuu addunyaa tanarraa ni deema. Namuu addunyaa tanarraa hin turu. Waan fuula rabbiitiin dheeyxan qopheeffadhaa. Waan fuula rabbiitiin dheeyxan arraan tana yoon qopheeffanne qabri keessa qopheeffachuun hin jirtu. Sii galee? Hamma yoom calliftee teessa? Hamma yoom tuffatamtee jiraatta? Bu'aan madammar yookaanuu inni dammar wanni ja'amu kun qur'aanni keenya gubamuudha. Akkamitti Dr. Abiy Ahmad gabbee waan tanarraa akeekkachiisan kannini. Asumaan Jawaar Mahammadiif waan hin dhaamuutu jira. Jawaar Mahammad gaafa ati tuqamteessu nu dhukkuba. Ammoo gaafa qur'aanni tuqame daran nu dhukkuba. Daran ni laalanna. Waa'ee kanarraa gabbaatee ifaan ifatti qur'aana gubame kanarraa dubbattee qeerroo sossoosuu qabda. Jawaar Mahammad jihaadaawii harakaat kaasuu deema yoo kan siin ja'an taate osoo ati hin kaafne ana kakaasu. Ana kakaasu biyya galee ana kakaasu jihaadaawii harakaat. Ana ka dhukkeessu Itoophiyaa yooniif wanni tun nagee kan taane taate. Hin taphannu. Kanaan taphni hin jiru. Qur'aana keenyaan hin taphannu. Fiiti teenya diigamtee lafti teenya horiin keenya dhumee lubbuun teenya bahuutu irra jira. Qur'aanni keenya gubamee tuffatamnee masgiinni keenya diigamurra. Warri beeta kiristaana diiguus warri matsaaf qudduus gubuus as bahee dhihaatee maqaa keenya balleessaa jira.
nuti amantiin teenya nu ajajji akka amantii namaa kabajnutti nu ajajji. Nuti amantiin teenya akka gartee amantii namaa kabajnee darajaa kan nuufitti nu ajajji. Beeta kiristaana namaa hin gubnu. Masaaf qudduus hin dhodofnu. Maal ta'uuf isaan kan dhufanii warri kun eenyu akka ta'e adda baafachuun fada? Eenyu warri quraana keenya kana dhufee gube? Eenyu warri masgiida keenya kana dhufee diige? Abiyyi Ahmad yoonii fi waan kanarraa gabbahee beeksisa hatattamaa hin kan bakka fedhe haa jiraatu ni ilaala viidiyoo tiyya tana niin beeka. Biraan naagee haa viidiyoo tiyya tana tolchee bareecheeti ilaala. Biraan gehaa yoonii fi waan tanarraa bakka jirutti fedhu biyya alaa haa jiraatu fedhu biyya keessa haa jiraatu hatattamatti waan kana hin kaafne taate Itoophiyaan Suuriyaa taate hafti. Irra deddeebi'eetiin si himatan. Dadhabneetii miti. Wallaalleetii miti. Nagayni biyyaa haa taragagga'u. Biitii haa nageeya taatu. Namni haa nageeya tahu. Namu walqixxummaan haa jiraatu. Waan ja'uutu nu keessa jira malee. Hai. Boo yoonii fi ummata qushaasha tokko ka dhugaan ummata kana taatu taate ummata kana osoo isaaniif harkanii foon isaanii cirree isaan nyaachifna. Yoo warra kana kan taatu taate dhugaadhaan. Marrajaa kana qofa warri beeytan gama duubaatiin na qunnamsiisa. Warri marrajaa kana quba qabdan gama duubaatiin na qunnamsiisa. Yoo dhugaan kan jara kana taatu taate warra waraabeysa fakkaatu kana yoo kan taatu taate mala isaanii dhahuufitti nuti nuuf qallaadhiidha. Hamma yoom gabrummaadhaan Itoophiyaa keessa jiran? Aboo keessa dhalannee bar, keessa guddannee bar, lafeetee nyaachii bar, eessa akka deeynu fadhan? Eessatti akka baanu barbaadan? Tartakka lafaa ka'aniiti Itoophiyaa yaan damnat hagarnaat siin jaan. Tartakka lafaa ka'aniiti Itoophiyaa maal waan tahaniifi maal waan tahaniif? Aboo warri siyaasaa ooftanis, warri waan feetan ooftanis, warri gartee kiristiyaana nuti amata gartee humaa fi wayii waliin jiraachaa jirra. Amata humaa ol waliin jiraachaa jirra Itoophiyaa keessatti. Warri obboleeyyan keenya kan kiristiyaanaati wajji wal nu lolchiisuu feetan. Wal hin lollu. Garuu ammoo warri gartee amantii keessatti qasqasaa yookaan rabshaa kaasuu fadhu. Aboo tuffii tanaa alaatii hafe. Maal waan tahaniif? Eenyu waan tahaniif? Jawaar Mahammad nin beeka ni daawwatta viidiyoo tiyya ni laalta. Waanin an jechaa jiru kana gabbaatee sagalee guddiftuu atiitu qaba anarra. Gabbaatee ummatatti dubbattee qur'aanni kun maaliif akkana tahee sababaa inni kana taheef lafa nuu keeysisuu qabda. Qur'aanni sirra caala bar. Qur'aanni samirraa nuu bu'e bar. Qur'aana bar yaadannoo Nabi Muhammadii bar sallallahu alaihi wasallam. Yaadannoo isaatii bar Qur'aanni. Isa nu barsiisee bar. Qur'aanni jechuun salaamin yaastamaaran Qur'aanno. Tajaajilal manoorin yaastamaaran Qur'aanno. በፍቅር በአንድነት እንድንኖር ያደረገን ቁርአን ነው። ዛሬ በቁርአናችን የምትመጡት ከሆነ ኢትዮጵያ ሱሪያ ቀርታ ትሆናለች። ደጋግሜ ነግራቸዋለሁ። እነዚህ ቁርአንን ያቃጠሉት፣ መስጊድን ያፈረሱት፣ ቤተክርስቲያንን ያፈረሱት፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያቃጠሉት በህግ ካልተቀረቡልን ድረስ በህግ ካልተቀጡልን ድረስ ሰላም የለም። ኤኙ ዋንታተኒ ፊ ቁርአን ጉብተን ማል ዋንታቴ ፊ አቲ ቁርአን ጋፈ ቁርአን ጉበሜ ህሪምኒ ስቀባ ማል ዋንታቴ ቁርአን ጀቹን በር አና ፊ አቲ ሀፉረ ደረኒ በር ተናፉ ኦበለየን ይሄንን መልእክት
ለአብይ አህመድ አደርሱልኝ እባካችሁ። ይህንን መልእክት ለአብይ አህመድ አደርሱልኝ። ሙስሊም ማለት ሰላም ማለት ነው። ሰላማችን አትበጥብጡት። ቁስላችን ነክታችሁት አታናዱን። ኢትዮጵያ ሰላም በፍቅር በአንድነት የምትኖረው እምነታችን ሲከበር፣ እስልምና ሲከበር፣ ክርስትና ሲከበር ብቻ ናት በሰላም የምትኖረው በሰላም የምትሆነው። ይህንን መልእክት ለአብይ አህመድ አደርሱልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።